Elektro Vojvodina će danas isključivati potrošače u Novom Sadu, Veterniku, Futogu i Banoštoru. Novi Sad od 8:15 do 10:15 časova. Park Novi Rezidens i Miodraga Ješića Ibre. Od 8:30 do 12 časova. Teodora Mandarića do trga 23. oktobra. Petra Drezgića i Pere Popadića od broja 11 do 23. Od 9:15 do 11:15 časova. Dragoslava Srejovića od broja 15a do 21 i od broja 2 do 10. Veternička rampa Judite Šalgo od broja 6 do 34 i od broja 1 do 31. I Vase Jagazovića broj 23. Od 11:30 do 13:30 časova. Slobodana Selenića od broja 5 do 35 i od broja 40 do 46. Veternik od 8:30 do 10:30 časova. Koledarska, Dodolska, Nova 106, Nova 105, Nova 103, Nova 104, Nova 102, Nova 101 i Nova 93. Futog od 8:45 do 12:45 časova. Toze Markovića od broja 24 do 40, 17, 19, 23 i 33. Zdravka Čelara od broja 78 do 11b, od broja 115 do 137 i od broja 139 do 155. Republike Srpske od broja 20 do 40 i od broja 25 do 51. Rade Kondića od broja 81 do 113. Industrijska od broja 58 do 74 i od broja 45 do 67. Marije Bursać od broja 22 do 52 i od broja 19 do 55. I Trafika. Banoštor od 8:30 do 13 časova. Ceo Banoštor do naselja Prljuša i naselje Potoranj.